Namai ting chua gdere insa pimle inze ting chuma I zaiklum yawang riame namai gzing ke zing kaizis na ting kum chana zeng kaizem dai summai ting chua gdere insa Paulia gaira dali North East State Assam Manipur Nagaland zane state babam kacham cham gen znai gzing ke zing kaizis ruk dam mai ge ting rui ze ting kai chibe gui wang ze zane de sakki sang ze ngai ke bigene heki zemna me bamra me zane kacham cham rame ten siang ki sang ze ten siani le Zakatule, Zanadimaso district Geduk, Lok Cham Chambamge, Tinkai Tibet Guang Babnai, the Saki Sang Zang Ike Begina, Miname Bambe, Giki Zaki, Tensianile, Zakatule, Zen I, Dimaso district law Babam Cham Cham getting Kai Tibet Guang Babnai, the Saki Sang Zang Ke Begina, Heki Tensiani Bek, Loramze, Lango Bra, Wazo, Kautabari, Kipre, Koladisa, Zene, Dimakro Le, Zakatule, Zenai Hegi, Nchetkina, Agum Hige Zane Dimaso district Dimakro Klogya Tinkai Guin Chi Sangza Gui Bebenai the Saki Sangzen Zanain Kebigene Hakau Nadu Giki Zetsai delay Zakachebe Sasu delay Zane Nagaland district Zane Klok Cham Cham Gedu Tinkai Guin Chi Zagui Wang Bebenai the Saki Sangzen Kebigene Zemaname Bambe Kirameze Tinkai Ne Guin Siani Bedu Giki Zebam Zane Himbangne Dabm Siani Breme Zane the Sang Kevki Sangza Gdi Zed Sangai Kebigene Hakiton Siani Biram do Giki Zebam Zenekababe, Light Jara Mezidu, Himbang Tinkai Guin Cizagui Begine, Kaukuza Dam Siani Beramezdu, Giki Zebam delay Zakati delay Zen Nagaland Kelma Klogedu, Presbyterian Magu, Rakis do, Tinkai Guin Cizagui Wang Begine, Guikoni lay Zakati delay. Zana Manipur Senapati District Dunzanai Dam My Gab, Bamsiabe, Kloga Lume Kirameza, Tinkai Guin Cisangze Guiwang Bebenai, the Saki Sangze Naike Zene, Tinguin Cisangze begin Heki Giki Zetunsiani, Zane Hegine Remezidu, Giki Zetunsiani lay Zakatule, Zyklomra Menesaze, Penuiki Zane Hegine Remetunsiani Beze, the Saki Sangze and D Sangzang Ike Bebenai, Tinkai Tibe Guiwang Begenele, Zakatule, Zamanipur Klo, Babam Katam, remote area, Namram Gelungme Klo Ramige, Heki Giki Zetunsiani, Zane Hekiga Telungem Rokatam Beramezdu, Giki Zetunsiani, Zane Hegine Remezidu, Giki Zetunsiani lay Zakatule Pose Zigane, Kloge Lungme, Klomre Mebnai, Klogep Sweetemene, District Gap Sweeteme Administrations and State Gap Sweeteme, State Government Mezak, Loza, Ngara Hange Kanudele, Zakatule, Mihang Sama, Penuking Gazela, and Mihang Sama, Penukigedu Bamdolak Zelale, Zakatule. Zane India Ram getting Ira, Sierra, Pizen cutting game, India Meteorological Department Menesaze, Nzanaigumze, North East State Babam Katsam Samgia, Wang Daudui Relay, Zeduka Dele, Zai Chirin Magze, Tingdu Ridaudui Relay, Zakatule, Pose Zigane, Man Tingra Hangarangai Zelamui. Then IMD Menesaze, Del Higedun, my lutet Hangbiga, Tingri Daudui Zedukatule. Then IMD Menens, Night Damaige, North East State Babam Katsam Samga Igumze, Kaklebe Wang Rablamgeze, Ting Togane, Rang Togai Delays, Pose Zigane, Rang Togaira Hanga, Ready Delay. Zana North East State Manipur ge Kukim Gobabao Indigenous Tribal Leader Forum ITLF Menens Nai Damai ge Rang Bagai Dele General Mene Agreement Het Kai Dele Zakat Dele Wang Rabe Lok Sabha Election ge Kazau Marahang Boycottin Rahang ge Zana Pasong ka ge ITLF Mene Kukime Emiles Mramezedu Wang Rabe Lok Sabha Election ge Kazau Marahang ge Rangai Dele Zana ITLF Mene Saze ITLF Mene Zana Kukizo Hazed Mene Zogai Zakatidley, Payza Kukizo Hazed Medagne, Wang Rabel Lok Sabha election gen Tarahange, nomination file to Magrahang, Tuna, Manipur Gap Nilung Kahre Bizigane. Zai anuhai minachi rahange kanangba Indiaram go samka kibiki parliament ge Rajya Sabha MP ge seat haina ze hadai ze mingula mui zane Lok Sabha ge MP seat plan hai mingeuze hadai ze mingula mui le zai Indiaram de di ge hanai kumge du Lok Sabha MP elections ze bamdai rabige state zane union territory gine MP Lok Sabha seat ke bam batak ze anuhai minachi rahange rangai radle Indiaram de di state babam ka cham ge Lok Sabha MP seat
bambe Andhra Pradesh state ge angkai je mingeu Arunachal Pradesh ge kna Assam ge kreuze medai Bihar ge hedai Chhattisgarh ge kreuze ket Goa ge kna Gujarat ge angkai je sruk Haryana ge kreu Himachal Pradesh ge medai Jharkhand ge kreuze medai Karnataka ge angkai je diset Jane Kerala ge angkai Madhya Pradesh ge angkai je skui Maharashtra ge hedai je diset Manipur ge kna Meghalaya ge kna Mizoram ge ket Nagaland ge ket Odisha ge angkai je ket Punjab ge kreuze kachum Rajasthan ge angkai je mingeu Sikkim ge ket Tamil Nadu ge himreuze skui Telangana ge kreuze sna Tripura ge kna Uttarakhand ge mingeu Uttar Pradesh ge ryak diset West Bengal ge hedai je kna Andaman and Nicobar Island ge ket Jane Chhattisgarh ge ket Dadra and Nagar Haveli ge ket Daman and Diu ge ket Delhi ge sna Jammu and Kashmir ge mingeu Ladakh ge ket Lakshadweep ge ket jane Puducherry ge ket lamuile jane Lok Sabha du je Lower House ku jane Rajya Sabha du je Upper House ku lei Jane Nagaland Eastern Nagaland ge bamep bau Eastern Nagaland Public People Organization NPO mene emergency meeting taunang hro bam rahang ge tun sangge chonai kjing ke jing kai je dise ba mai ge ku gai dele je ka che dele frontier territory lam ge ne jane psong ka ge Eastern Nagaland ge wang rabel Lok Sabha election ge kjau mag rahang election je boycott rahang ge Eastern Nagaland People Organization NPO mene kam kyu gai jane te tibet sai ka ge Nagaland go chief minister ni firu ne du NPO mje election a boycott mag rahang ge rangai le Jane Nagaland gu chief minister ne saje chuna anui Naga mgu patau di lang bza pating ti mena anui Naga menen saje teun chi mag zabambe Naga political issues le jaka chedle jaibu government ne du anui Naga mgu ka klebe teun chi rahang ge het kai jane kam kyu ga le jaka chedle chpo jigene NDA jen saje nga je te chu ga lo jaka chele Jane Nagaland gu chief minister ne saje NPO manager du election ja boycott te mag rahang ge rangai dele MP election chang de jane chuna Eastern Nagaland ge ka klebe bepizdu teunchi rahang ge ngom pau rahang ge punya ka da jela leije Jane Indiaram gu bodi pe Prime Minister Narendra Modi nen znai dam mai ge gu Belgian counterpart Alexander De Croo je ngo kam pau de leije ka che de phone ge ne zai chi ge ngom pau je sam ka haki leije ka che le West Asia banai Russia Ukraine ge hrei te bize dise ibete rablam ge Jane Pakistan kade Northwest Pakistan gen znai dam mai ge suicide bomb pokpet begine China me mina hang mingye me chaidi Jane pnigu gari ka kre me Pakistan me mina hang kya chaile je ka chedle jai chiga suicide bomb je pnigu gari ge ngai kyu ga je pokpet le jai chigine Chinese mugu engineer mina hang mingye me chaidi le jai chiga Chinese mugu engineer mina hang mingye me chaidi me bau je Islamabad gene pnigu kem dasu me te beite tet ko le je ka chedle jai chpo bom pokpet blam ge chawna mei ga che bize mi du chunare pampau chimrei jane investigation lula le je ka chedle ai ge na mai ke jing ke jing kai je sna ting kum changna jang kai je mdai summai ting chuak de rein sa pau za loi gai dele pi gai zain king gai ni mile ne je to dele